Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, mari ikuti perjalanan saya dari Aceh, Medan, dan ke Cirebon. Selamat mengikuti. Sahabat YouTube, kita sudah tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Sahabat-sahabat YouTube, saya sekarang sudah berada di tempat Air Asia Check-in Kuala Namu, Medan.
sahabat YouTube. Sekarang kita akan naiki pesawat Air Asia dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome you on board AirAsia Flight 3191 bound for Jakarta. And thank you for choosing to fly with us. We are here to ensure your safety and comfort during the flight. We kindly ask that you assist us by observing high standards of personal hygiene. Face masks must be worn at all times, and hands must be washed or sanitized frequently. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, or shortness of breath, it is important that you identify yourself to the cabin crew immediately. We are here to help. Thank you for your cooperation. Perangkat termasuk rokok elektronik dilarang di dalam pesawat dan terutama setiap memakan dan yang membawa rokok elektrik tidak telah otomatis dan melepaskan baterai serta menyimpan baterai
Saya jalur 4 ya Pak. Jauh ya Pak. Betul lagi di sini. Sahabat-sahabat YouTube, sekarang kita sudah berada di dalam kereta api Brawijaya eksekutif jurusan Cirebon dan berakhir di Malang, Jawa Timur.